Iyi niyo ndege ya mbere ku isi ifite ikoranabuhanga rihambaye ry'ubwenge bukorano artificial intelligence mu bijyanye n'igisirikare. Mu mateka y'indege za gisirikare hagiye habaho ubwoko butandukanye bw'indege z'intambara, ariko hari imwe muri zo yihariye kurenza izindi, ni Boeing F-47. Iyo ndege ifite ubushobozi budasanzwe, iteye ubwoba ku rugamba kandi ifite ikoranabuhanga rishya. Ariko se ni iki kihindura icyogajuru kidasanzwe mu kirere? Muri iyi video turasesengura F-47, imiterere yayo, ubushobozi bwayo n'impamvu ifatwa nk'imwe mu ndege zihambaye cyane ku isi. Sosiyete ikora indege Boeing yo yegukanye burundu kontaro ya miliyari 20 z'amadolari y'Amerika yo kubaka F-47. Izwi kandi ku izina rya Next Generation Air Dominance NGAD Fighter. Tekereza nawe miliyari 20 z'amadolari y'Amerika n'amafaranga menshi cyane kuruta umusaruro mbumbe w'u Rwanda wa 2023. Mbere yo kwinjira no gucukumbura byinshi byihariye kuri iyi ndege, reka mbanze mwikaze kuri JD Rwanda. Wibuke gukanda subscribe no kukazogera kugira ngo ubashe kubona byinshi wajyaga wumva nk'inzozi. Kuba indege ihenze birumvikana kuko indege ya F-47 zabagizwe n'igitekerezo cyiswe System of Systems, aho izagirwa na ishyigikiwe na drones z'ubufatanye Collaborative Combat Aircraft CCA. Nubwo umubare wazo utaratangazwa neza, birashoboka cyane ko F-47 izajya ikorana na drone ziri hagati y'ebyiri n'eshanu. Izi drone zizaba zifite inshingano zitandukanye, zirimo nko gukora ubutasi no gukusanya amakuru mbere y'uko indege hagera, gukora ibitero byihuse, izagaba ibitero aho kohereza umuntu. Iyi ndege ubwayo ikaba ariyo yohereza izi drone zayo. Hari kandi n'inshingano yo gutesha umwanzi umurongo hakoreshejwe intwaro za electronique. Muri make iyi ndege izaba ari umuyobozi wa drone nyinshi zizakora imirimo itandukanye, kuko iyi ndege nizajya yohereza izo drone ikoresheje ubwenge bukorano izaba ikoranye nabwo. Ibi bigatuma igisirikare cy'ikirere cya Amerika aricyo kizaba kiyoboye mu isi nzima. Imwe mu mpinduka ikomeye nuko F-47 ishobora gukora mu buryo bubiri. Hari ukuba yatwarwa n'umupilote cyangwa ikagendera mu buryo bwo kwitwara. Bivuze ko iyi ndege ishobora gukoresha ubuhanga bwo kwirinda ibitero, bikagabanya ibyago by'uko abapilote bahura n'akaga. Hamwe n'umuvuduko ukubye uwijwi inshuro 2.5, ikaba ishobora kugenda itabonwa na za radar. Ugereranyije uyu muvuduko uruta w'indege ya F-22 Raptor nayo twagarutseho hano kuri JD Rwanda. Amerika nk'igihugu gishaka kuyobora isi iteganya gusohora iyi ndege mbere y'uko manda ya Donald Trump irangira. Kubera umuvuduko udasanzwe w'iyi ndege, mu gihe cy'amasaha barirwa muri 4 gusa, F-47 yabigeze i Kigali ivuye muri Amerika ya hafi, ibaye iri kugendera ku muvuduko wayo wa nyawo. Iyi ndege biteganyijwe ko izaba ari indege ihenze cyane kurusha izindi mu mateka ya Amerika, aho imwe izatwara akayabo ka miliyoni 300 z'amadolari. Umushinga wa NGAD nawo ni wo wa mbere uhenze cyane mu bushakashatsi bw'igisirikare cya Amerika, aho mu myaka 5 hateganijwe miliyoni hafi 120 z'amadolari y'Amerika. Gusa Kongere ya Amerika yamaze gutangaza ko ishobora kugabanyaho miliyoni 325 z'amadolari mu ngengo y'imari ya 2025, bikaba bishobora gutinza no kudindiza uyu mushinga. Kasike ya pilote w'indege ishobora kugura hagati y'ibihumbi 400 n'ibihumbi 600 by'amadolari, bitewe n'ibikoresho biriho nka augmented reality, bukaba ari uburyo bw'ikoranabuhanga buha ubushobozi bwo gutanga amakuru y'ikirere n'ibimenyetso bya gisirikare mu gihe nyacyo. Gusa ibiciro byose byavuzwe haruguru ni by'agateganyo kandi bishobora guhinduka bitewe n'iterambere rizaba rikoranye n'indege. Mu gihe ibihugu nk'Ubushinwa n'Uburusiya bikomeje guteza imbere intwaro zigezweho, harimo n'intwaro zihuta cyane za hypersonic weapons, ibi bikoresho by'intambara bishingiye ku bwenge bw'ubukorano ndetse n'ubuhanga mu ntambara za kinyabutabire n'ikoranabuhanga, Amerika yasanze indege zisanzwe z'intambara zidagishoboye guhangana n'ibyago biri imbere. Mu gihe cyari gitegerejwe na benshi, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump afatanyije n'umunyamabanga w'ingabo ndetse n'abayobozi bakuru b'igisirikare cy'ikirere batangaje ku mugaragaro ko indege nshya y'intambara izwi nka Boeing F-47 igomba kuzasohoka mbere ya 2028.
Iyi ndege iri mu mushinga mugari w'ubwirinzi wa Amerika wiswe NGAD Next Generation Air Dominance. Mu gihe Ubushinwa bwamaze kugerageza indege yabwo y'ikiragano cya gatandatu, Amerika yahisemo gukomeza guhisha no kugira ibanga ibisobanuro byayo. Umushinga wa NGAD watangiye kera hagamijwe gusimbuza F-22 Raptor, ariko wakomeje kudindizwa n'ingengo y'imari hamwe no guhindagurika k'ubuyobozi. Byari byitezwe ko watsindiye isoko azatangazwa mu mpera za 2024, ariko umunyababanga wa US Air Force w'icyo gihe yahisemo gutegereza ubuyobozi bushya. Isoko ryo kubaka iyi ndege ryegukanwe na Boeing, twabivuze haruguru, gusa bishobora kuba bifitanye isano no kudahuza kw'igisirikare cy'ikirere na Lockheed Martin yahoze ikora ku ndege z'intambara nka F-22 na F-35. Nubwo amakuru arambuye ku rugendo rw'indege ataratangazwa ku mugaragaro kubera impamvu z'umutekano, bivugwa ko izaba ifite ubushobozi bwo kugera kure kurusha F-22 Raptor, ari nayo izaba isimbuye, kandi F-22 Raptor izwiho kugenda ibirometero bigera ku 3000 idahagaze. Izina F-47 naryo ryateye urujijo kuko umubare wa F-35 wasimbutse ibisanzwe bikurikizwa mu mazina y'indege, bityo n'iyi ncyane yahise ikurikiza urutonde rusanzwe. Igitangaje ni uko iyi ndege ifite umubare 47, kimwe n'uko na manda ya Donald Trump nayo ari ya 47 mu mateka ya Amerika. F-47 ishobora kuba ingana na F-22 Raptor cyangwa ikaba nto, bikaba bitandukanye n'ibitekerezo byari bihari ko indege z'ikiragano cya gatandatu zigomba kuba nini cyane. Nubwo F-35 yari ifite intera ndende, F-47 izaba ifite ubushobozi bwo kureza iyo F-35 mu rugendo rwayo rw'intambara. Mu myaka iri imbere, indege ya F-47 izagaragara ku rugamba ku buryo bwisumbuye kure y'izindi ndege zakozwe na Amerika. Turategereje igihe tuzaba tugereranya F-47 n'indege nshya z'Ubushinwa z'ikiragano cya gatandatu. Ikirenzeho ni uburyo iyi ndege ishobora kwirwanaho. Ifite ibisasu bigezweho, misile zifite ubushobozi bwo kugenda ku muvuduko wa hypersonic, kandi ishobora gukora cyber attacks igisirikare cy'umwanzi kitarabimenya. Iyi ndege niyo ya mbere ifite ubwenge bwo gukorana buyifasha gukata mu kirere ku muvuduko mwinshi cyane ndetse no gufata ibyemezo ku rugamba idategereje umuntu uyiyobora. Ibi bihindura imwe mu ndege zifite ikoranabuhanga gusumbya izindi mu isi. Iyi ndege izaba ifite intwaro zidasanzwe zirimo ibitwaro bikoresha ingufu z'amashanyarazi, directed energy lasers, ndetse na misile zigezweho. Byose bikazatuma Amerika igumana ubudahangarwa mu ntambara z'ikirere mu myaka iri imbere. Mu gihe Amerika ikomeje gushora imari muri uyu mushinga, Ubushinwa nabwo ntibusinziriye, ahubwo bwamaze kugaragaza ko bufite indege zabwo z'ikiragano cya gatandatu, bigatuma rero abenshi bibaza niba Amerika ikiri imbere mu ikoranabuhanga ry'indege z'intambara. Ibyo bikazasobanuka neza igihe Boeing izaba itangiye gushyira ahagaragara F-47. F-47 niyo ndege y'intambara y'ahazaza, ifite ubushobozi bwo gusumba izindi zose zabayeho, bikaba byitezwe ko izahindura imiterere y'imirwano yo mu kirere. Ariko se Amerika izashobora gukomeza kuyobora mu rwego rw'indege z'intambara, cyangwa Abashinwa n'Abarusiya nabo bazaba bararushijeho kwihuta? Ni ukubitega amaso. Gusa hari abavuga ko indege nk'izi zizatuma abantu badakenera gukandagira ku rugamba. Twese mu by'ukuri nta ukunda intambara, ariko dukunda tekinoloji iteye imbere n'umutekano. Birumvikana ko Amerika impamvu ibishaka indege zigezweho no kugira ngo icunge umutekano wayo ku buryo buhambaye, kandi ikomeze kwihagararaho ku ruhando mpuzamahanga, ikomeze gufatwa nk'igihangange, kandi ikomeze kugira ijambo ry'icyubahiro mu isi. Niba wishimiye iyi video, kandi subscribe kuri JD Rwanda kugira ngo ubone izindi video nk'iyi, ntucikwe n'amakuru mashya ku ikoranabuhanga rya gisirikare. Wakoze cyane.